Danas naša Sveta pravoslavna crkva slavi roždestvo Presvete Bogorodice, praznik Svete Bogorodice Kališke i praznik ikone Svete Bogorodice Počajevske. Roždestvo Presvete Bogorodice. Sveta Djeva Marija rodi se od starih roditelja svojih, Joakima i Jane. Otac je beše iz plemena Davidova, a mater od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majici od roda arhijerejska. I time već predobražavaše onoga koji će se iz nje roditi kao cara i prvosveštenika. Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu deca. I zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svoje moljaku se Bogu s plačem, da obraduje starost njihovu darovanjem jednoga čada, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovavši im sina Isaka. I Bog svemogući i svevideći obradovih radošću, koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove, jer im darova ne samo ćerku, no i Bogomajku. Ozari ih ne samo radošću vremenom, nego i večno. Dade im Bog samo jednu ćerku, kojim docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu ćerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trapeza hleba nebeskoga, kivo svetinje Božje, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote, to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Jane. Rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagove svetog arhangela Gavrijela o rođenju Sina Božjeg, Spasitelja sveta iz njenoga prečistoga i devičanskoga tela. Praznik Svete Bogorodice Kališke. U manastiru Svete Bogorodice, blizu sela Kališta, zapadno od Struge, Sveta Bogomater pokazivala je svoju silu i milost kroz mnogobrojna čudesa. Mnogi bolesnici bili su isceljeni čudotvorno, a razbojnici koji su umišljali pljačkati ili skrnaviti manastir, bili su ljuto kažnjavani nevidljivom silom. U hramu se nalazi čudotvorna ikona Svete Bogorodice, a u blizini 2 celebne vode, Svetog Petra i Svete Ananije. Nedaleko od glavnog hrama nalazi se paraklis Svetog Atanasija u pešteri. Praznik ikone Svete Bogorodice Počajevske. U Volitskoj guberniji nalazi se znameniti manastir Svete Bogorodice u Počajevu, gdje se Sveta Bogomater javila prvo okolo 1340. godine jednome od dvojice inoka, koji su se tu u jednoj pešteri podvezavali. Od tada to mesto postade nepresušnim izvorom mnogobrojnih čudesa. O mnogo željena i dugočekana, plačem od Gospoda Devo isplakana. Telesni hram bit ćeš Duha Presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gorećeš od ognja, no sagoret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Nosilica onog koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu uznosi. S tobom će se zbiti čudo od čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Skuplja si nam djevo od dragog kamenja, jer si ljudskom rodu istočnik spasenja. Zato nek te slavi vasiona cela, o presveta djevo, o grlice bela. Car nebeski želi u svet ovaj doći, okapio krasna kroz tebe će proći. Kad porasteš djevo, rodit ćeš nam Hrista, iz tvoga će tela sunce da zablista. Rasuđivanje.
Sveti Dionisije Areopagit opisuje bezmenu radost i blistanje spolja i iznutra i neopisano neko blagoukanje koje on osjeti u prisustvu Svete Bogorodice kada je posjetio Jerusalimu. U svome oduševljenju on kaže da kad ne bi poznavao jedinoga istinoga Boga, on bi nju, Svetu Djevu Mariju, priznao za Boga. Tako silan i neobičan utisak učinila na ljude Sveta Djeva još za vreme svoga telesnog života na zemlji. Nesravnjivo veću silu i slavu pak zadobila je ona posle svoje telesne smrti, kada je volja Božjom uzvišena nad angelskim silama. Njena sila dolazi od njene neprestane molitve Bogu za verne, za sve one koji se njoj za pomoć obraćaju. Sveti Jovan Novgorodski, kad se s narodom molio njoj za pomoć protiv neprijateljske vojske, poznao je da se i ona u tom času sa suzama molila Gospodu za njih. I Novgorod je bio čudesno spasen. Kako je bila bolećiva prema raspetome sinu svome, tako je sveta prečista bolećiva i prema svima nevoljnicima koji se njoj za pomoć obraćaju. Može se reći da je sva zemlja pokrivena čudesima njene milosti. U Beogradu i danas živi jedan kafedžija C.J. rodom iz sela Labuništa iz Ostruge, koga je majka kao slepa dovela u manastir Kališki, gde je posle molitve sveštenikove nad njim pred ikonom Svete Bogorodice ponovo progleda. Prvi inok u Počaju video je plameni stub od zemlje do neba i u tom plamenom stubu video je Svetu Bogorodicu. Ona je stajala na jednom kamenu i na tom mestu gde je ona onda stajala, otvorila se celebna voda koja i dan danas pomaže mnogim bolesnicima. Sozrcanje. Da sozrcam čudesni dar Boži Solomonu, prva Carovima 3, i to. Kako se javi Gospod Solomonu u Gavaonu, upita ga šta hoće da mu da. Kako Solomon poiska srce razumno da može suditi narodu i raspoznavati dobro i zlo, kako mu Bog darova i što je iskao i što nije iskao. Beseda o jednosušnosti Sina i Oca. Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini. Jovan 5.19. Kako treba razumeti reči ove braće? Da li onako kako su neki jeretici razumevali, naime, da je sin manji od Oca i nemoćniji od Oca? Ne, nikako. Usta koja tako tumačiše reči Gospodnje, beščešće govoriše. Njegove reči treba razumeti kako su ih razumeli i oci naši sveti, naime, da je sin ravan Ocu u svemu i da zbog njihova ravenstva, hotenja i ljubavi i mudrosti sin ne može ništa činiti nasuprot volji očevoj, ni ljubavi očevoj, ni mudrosti očevoj. Tako ni Otac ne može ništa činiti nasuprot Sina, niti Duh Sveti nasuprot Oca i Sina. Sve što Otac hoće i voli i misli, to i Sin i Duh Sveti hoće i voli i misli. Harmonija nesravnjiva, jedinstvo nerazdeljno, bit će neiskazano. Jasno je dakle da Sin i ne može i ne hoće činiti ništa samo sebe, na svoju ruku, bez harmonije jedinstva sa silom Očevom i voljom Očevom. Da je ovo tumačenje tačno svedoči sam Gospod daljim svojim rečima, kao što Otac vaskrsava mrtve i oživljuje, tako i Sin koji hoće oživljuje. Vidite li ravenstvo volje i sile? Ono što hoće Otac, hoće i Sin. Ono što može Otac, može i Sin. Da niko dakle ne deli božanstvo i ne navlači prokletstvo na sebe. Bog se ne može razdeliti i onaj ko pokuša deliti božanstvo i jedno lice umanjavati, a drugo uzvišavati, ne može se spasti. Presveta Trojice, Bože naš, tri po ipostasi i jedan po suštini, živote, svetlosti i ljubavi, prizi na nas i pomiluj nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.